Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asibuke lo mbuzo abasiphe wona la. Bathi asithole iperimeter yale parallelogram. Umdwebo lo ngezansi parallelogram isuke ikhuluma ngomdwebo onani onemiqa eparallel. Uyabona ukuthi lapha ko 8 by 8 imiqa eparallel nalapha ko 12 by 12 imiqa eparallel. Kodwa ke thina asikhulumi kakhulu ngendaba zo parallel lana. Sifuna ukwazini iperimeter lekuthiwa asithole. Khumbula ukuthi iperimeter isuke kuhlanganisa kobude noma ubukhulu kwesikhala esingaphandle. Asinandaba nje ngibona ngisusa lo 6.5. Asinandaba naloko kungaphakathi uma sisebenza ngendaba zeperimeter. Sifuna ukubona isisekelo noma isibiyelo lesomdwebo wethu ukuthi singakanani. Ngakho sizovele sihambe khona sithi P omele uperimeter wethu sithi 12 inch plus 8 inch plus 12 inch plus 8 inch. Sithatha block uyabona kubhaliwe nje lapha ya 12 8 12 8 okusipha ba u40 inch uma hlanganisa u12 plus 8 12 plus 8 sithola u40 inch. Ngiyabona ukuthi bekungayona nje into enzima kakhulu kumele siyenze engenayo inhlanganiso eziningi kodwa sokwenza okunye kumnandi.